هر جواککی پیشکتی و بشارستانیه خو ناو بده بگومان گرنگه چاندا مروایتیه بدیمن جوانین مروایتیه خو بده ناسین. لدیرکه پیمانگاه جودی یا مروین پیداویستین تایبت نیزی 25 زاروکن کم اندام لخواد گره و لگوری درفتن گود دست وان ده هول ددن آریکاریا آوان زاروکان بکن. كوادري متطوعي بدي هنا ده شخصا سر فازاروكا سكنينة تخوازين آشكاري فازاروكا ربكن أفزاروكي ما طبعا يعني متكفلن بمجالات تعليمي شوارع يا رياضي أفزاروك شي خطانها حاليا نكارن عدد خمس كنجلكي مشروعي بما أنه إمكانياتي منين يعني حتى شمتي قدر المستطاع استقبالتكن بس إنه حدكي معقول إنه إمكانياتي مش مرة ناسمين طلباتي ما بقول لك جارة راستي ما دنقي خلق هذا با منظماتي إنساني بس راستي كسكي هي اشتبانيا ما نكريا وبالأخص إنها مثلا منظمات سيف يعني على أساس منظمات زاروكايا أفتشن جارة مدنقي خلق هيني ده منظمات سيف حتى موعدي ما رفتك وكوادري مجي راسي يعني حتى شواتي تخسير ناقل وام يعني في عمليها في كاري هاي انساني تكن ام دخواتن انه بازارو كجدر خني في مجتمعي ده اوجي بحسن اوجي انسان نوكما يعني اشتبقا ما تشك شوالكي نبي مامۆستایان دناوا ئەvê پەیمانگەهێدا بە ئاواکی خۆبەخش ئاریکاریە پێشکەش دکن و bi dilê mirovatiye zarokên kêm endam hemêz dikin. Tevlî got zehmetiyên rojane yê got bi ser wan re derbas dibin. Em kemamosta vê merkezî em dawînin ez çend mamostayê hevalî me ne em têj ber xatirê va zaroka em dixwazin feydek bike hêva zaroka feydek bike ehlê wan em tewayî tên ev براستی اهل جی گلکی مبسوطن جبی تشتی ممنونه همتین هم زاروکا بواره دلیزن یه گو کیری خواندنی وری کیری تعلیمی در وری هم و تعلیمی هنن یه گو کیری لیس کی وری مبار دلیزن مبار ریاضه دکنه تمانی ریاضه زور چی بکن پەیمانگەها جودی یا مرۆڤên kêm endam ji destpêka evê salê dest bi karê xwe kiriye û nêzîkî 10 karmendan bi awakî xwebexş di nav de kar dikin û xizmetgozariyên perwerdeyî werzişî û derûnî pêşkêş dikin. Niha jî ev peymangeh pêtivîya arîkariyê dibe ji bo berdewamiya karê xwe. İsmail Alî, Ark, Dêrk.